pozvala prema netko iz publike kakvo pitanje da postavi našoj Teni. Nemojte se sramiti, nije toliko puno. Evo, gospodin. Mi ste nam uopće predstavili autoricu, odnosno njene osnovne biografske podatke. Koliko je stara? Mislim da ste ponavljali ste shvatili da nisam model, tu sam zadnje 3 godine, tako je. Ja sam iz Popovače, to je blizu Kutine, jedno vrlo malo mjesto. Od nedavno se dičimo da smo grad, ali vrlo malo mjesto. 91. godište, završila školu u Zagrebu. I to je to. Zadnje 3 godine radim u Dubrovniku, živim ovdje, tu i te inspiracije, tako je, Stara grada. Grod. To je to. To je Stari grad na Hvaru. Tako. To je istina, to sam upozorila od strane novinarke, tako, dobro ste rekli.